Silapha sihlezi lapha sikhuluma nge-award okuthiwa iMkandane General Mkandane Award ephiwe ibheji likaZulu ngemisebenzi yayo. Ibheji likaZulu lisebenze kakhulu ngendaba yesehlakalo sabakhona eseGugurawundi okuthiwa nguGuqazwe, lapho abantu bemathebheleleni abahlukunyezwa kakhulu babulawa batshiswa. Limile ibheji likaZulu, lasebenza gadalala, lafaka amatshe, lihlonipha abalalayo bebulawa yilaba bantu. Kodwa ibheji likaZulu lama lami isibindi ngoba akakulula. Laba lafaka ama-tombstone, lafaka konke, lazama kwenziwa imihlangano, bazama ukuthi babe labantu bakibo bebakhuthaza labo ukuthi bazwisise, bazimele ngendaba yeGugurawundi, ngoba iGugurawundi ayizange ibe lula, ihlukumeze kakhulu. Abantu abaningi lakhathesi bayesaba, bayehluleka ukwenza izinto, kodwa ibheji likaZulu libe isibindi esikhulu. Lamala nxa bekunzima kanganani, ayadilizwa ama-tombstone, awisela phansi, alizange lalahle ibheji. Lama lilokhu ligqoke ibheji lalo lilungisa. Ngithanda ukuthi ngibonge i-1893 Mthwakazi Human Rights Restoration Movement. Isebenzile kakhulu ngokuthi nanze ibheji likaZulu. Siyabonga kakhulu, lenza umsebenzi omkhulu kakhulu bantu abantu. Ingani lingaqhubeka lilokhu linanza abasebenzileyo. Kuhle ukuthi umuntu ahlonitshwe esaphila, noma inhlanganiso ihlonitshwe isakhona, ayikhona ukuthi kukhulunywe ngayo ingahlonitshwa. Ngithanda ukubonga kakhulu bantu abantu ngomsebenzi lo mkhulu kakhulu. Sibonge naye ujaha obekhokhela ibheji likaZulu, labafowabo bebesebenza bonke basebenzile bephakathi kokuhamba uhambo lwesabisayo. Kwesinye isikhathi besiba semhlanganweni sesabe ukuthi bazabathatha bayebabulala, kodwa hhayi ngizwe kuthiwa bayaphila. Siyalibonga kakhulu nani majaha elisebenzileyo. Sibonga lenhlanganiso le. Ngicina ngokuthi 1893 Mthwakazi Human Rights Restoration Movement liqhubekele phambili, lihlonipha abantu bakini. Abakho, akukho umuntu ozalihloniphela abantu bakini. Yini okumele likwenze lokhu, lihloniphe abantu bakini. Ngiyabonga.